Kabate CTV. Lalap ia kemet jong Chief Conservator jong Ketanat Forest ubadai Indian Forest Service UN Lui Kham hau telai pasi hari yang sa jong kebedaran hajan jong Lady Keane College. Kat kum ke khubor balapan tip do Superintendent of Police ke East Khasi Hills District Rituraj Ravi laong bau UN Lui Kham ulapun kut ialah ke jong gejing im hau telai pasi hakapor nyo siteng menstep. Lara ia kemet jong Usha Civil Hospital Shillong ban le ia ke postmortem. Saungut ki Rangyakura MMA bakentup iu Johnny Nongrum, Moderkai S. Karpuri, David Ranghang, Federal Masar, Batka Iva Dahun Shisharani, kila yo kur ia ke jingjob ha kerensan Yakura MMA kabala tip kumka Last Man Standing Fight Night 3, kabala long ha ke Shipau Terik Luber Arajar Arpusau, ia kabala penlong daka Sunayana Entertainment Hanong Ba Kolkata West Bengal. Namar ka jing hiardor sebab palat usensar. Kinong rep ki baju im kamai jakpo nau niu jingtung. Kilaya kendu jing hau niu snem. Hadu uput bagi kime gikpa kimla syuk ban penbiang. Ya kot skul jong gikhon gikti jongki. Hagani ka kenti President joka Hill Farmers Union. Uba Commander Siang Pliang. Ulahir siya kasinong Plankenshi Dom Tenrong. Kabahab hapo ka Southwest Khasi Hills District. Bansam ya kot ki kopi, bat ki khulam siya ki spangot ki kena skul jongani kasinong. Kum ka jingkersyan lem ya ki kmegi pa ki balong kinong rep. Deputy Commissioner jongka Southwest Khasi Hills District. Haka katway tarik luber arjar arpusau ula penjari daga section 144 CRPC banom syasyu ia kikali ki bakit palat kandai ton ban yai lengba ki jingkieng ki barim namarba ki bu jingma. Kumbasan pawajar ngut kisamla kin yok kam yok jam lengba ka CM Elevate program kabadai ka way nagi program jong menteri rangba ka jela u Konrad ke sangma na ka bentaban kentiu ya kisamla jong ka jela. Lapelait yakani ka program ha kejing yalang kabalalong ha ka khat artarik ulber arajar arpusau hau Sosotham Auditorium. Menteri rangba ula pelait ru ya ka Floriculture Mission bat ula tung ru ya ki Village Data Volunteers. Ha ka khat artarik mentau punai kasnong laujen riu nong thamai. Kalau yo ban play ya ka mala ka balai jong ka yeng trekam ka bala sedang bantai naduk ka snem arajar arfuar. Bantai ya kamala kapalai jong ini kayeng terekam la bay pisa dak sorkar jela lengba ka Chief Minister's Development Fund kabakot kat sanlak tengka kabala produk dai kong Jasmine Lengdo. Ya kane kayeng la pli dak menteri sorkar kabalong ru menta ka kertong jong ka seng NPP kaban yakun ya election MP syaka Lok Sabha na Shillong parliamentary seat ikong Amperin Lengdo rengkat ka jingidon lang ikong Jasmine Lengdo bat kiwei de kinongkit kamsno. Secretary jongka Harijan Panchayat Committee, Sardar Gurjit Singh, Ulapa Shiti Shaw Menteri Ketanat Kampoyeng ke Sarkar India Amit Shah, ban pentip halor ke jing betai bom kapala jaha ke miet jongka kendai tarik uleber arajar arpusau hatem metor. Ka Harijan Panchayat Committee kalau kerpat ya ke Sarkar India bahkan tuklar ya kane ke kam bat laong bakam dei ke jingja ke bajatang sisien ni arsien nrei kisi ki pasyong basa hatem motor ki syak penting pensmi bat ki don pedeng ke jingsyong seir ula keno bakat ketu ke jingjaru kam sim ladon kano ke jing penrem na ke Sarkar. Namar ke jing hiarjor kensan usensar ubala kelalong menta umarrep. Ka Menteri Sarkar bapek ia ketanat karep karyang ke Dr. Maisel Amperin Lengdo. Haga khat arterik luber kala khot jingelang ia ki nong rep harengkat ke jingidon lang ki nong khayi bat ki officer ketanat karep karyang. Ia kane ke jingelang ke Dr. Maisel Amperin Lengdo kala lum ha secretariat haga bagi nong rep lembat ki nong yalam ke Hill Farmers Union kilawan ban sim mentalang. Ka National Highways Authority of India kalau kentui kipat ba akibat penon kam ya ka fast tag ba le da ka PayTM ba kidai ban penkelano syaki weipat ki bank shwa ka khat santarik uleber
Kalapan bena bagi bapenon kam da fast tag PayTM kinom la asyuk ban recharge bat kanam terikam hadian ka khatsan terik jong uleber nrei na kabenta gitu gibadang sakut ka balance kila ban penon kam hadu bakan dalut ka sorkar jong gejala Odisha kalapan bena bakan siu arpusan hajar tingka shibnai syakinong Odisha kibayo ya ka khusnam padma kabadai ka khusnam kabahe tam ha India kabadon hakilai benta kata ka Padma Vibhushan Padma Bhushan bat Padma Shri ka sorkar jela kala ong ba ka jingdon jong kibayo ya ka khusnam padma kadai ka buram ka bakiwan ra ya ka jela Menteri Ketenat Kampok Ying jong ke sorkar Karnataka ulaong baga sorkar kan lumi ke jingelang jong ka kanhon menteri ban shim ya karai lakin penteri kam na ya ka Citizenship Amendment Act ha ke jela Karnataka ulaong bahadu menta 4 lak ban lumi ke jingelang namar ba menteri rang ba udon syabar jong ke jela Menteri Ramba ke Delhi, Arvind Kejriwal, ulah takran ting ya ke sorkar BJP, hadin bakal penmi ya ke jing penbenaban penteri kamno ya ke Citizenship Amendment Act. Kejriwal ulah penpau ke jing sokia, namar ke jing jelai palat ki mender hapok kari India. Ulah ong bahaga jaka ban ya kun persyak ya kani, ke sorkar ke penkela nongsong senong pura sendon yaki. Hadin bala sapriang hagi social media baudon uwei unong lek ya thok kurim ubayeng hatunum jongka kali SUV jong bat ubayat procession ha national highway ki pulet ka Uttar Pradesh kila lek wood syaka jaka baudon bat kila kurup ya ka kali jong uni unong lek kurum udai ankit kam hadin ki pulet kila pelaj no ya bat lasya pun lek dakawai pat ka kali syayeng ya thok Ki pulit kapatna kila kem yau wei khana samla namar ba uberngem ban siat yap yau menteri rang ba ka Bihar Nitish Kumar. Ki pulit kila yau kem laingot ki khana samla ki ba berngen siat yap yau Nitish Kumar. Ki dei ki khana samla ki brang don hapdeng ka jing pule. Kila berngen peniap lengba ka jing keren jongki ha ka wei ka YouTube channel. Ka kenhon jong ki Hamas hapok ka jing alam jong Ismail Haniyeh kan lek chanong ba Cairo bani kran penbet biang sasisien bat ka Israel hagani ka kenti ka pamenta ka Hamas kalarai ban penjin surno kendiat ya ki jing dawa jongka kan terwa syaka Israel ba ka Hamas ka kloy ban pelaj no ya ki kentai ki temen bat gitu ki pamensau ki bala syara abona Israel sya Gaza Kadawaru naga Israel bakadai ban pelaj no yakinong Palestine kiba kala set koidi ha Israel. Hagani kajing yakren yesuk kaban salong la shimteyo. On yadon lang ru Presiden ke US Joe Biden kumjuk ru kinong yalam na Qatar bat na Egypt. Ka United States kalarai bakan yarap biang ya ka Ukraine sa $1 million kitiar tama bakan tum na ru ki kuli ki rocket bat kiling sun yapom. Presiden Joe Biden lara ya kani kamat haying dorbar tauan jang US ban pan jing menjur na kinong tauan ban ula om baka Ukraine kadon hapdeng ka jing ka bakraw namar ka jing duna tiartma ban yada yalade na ka Russia Leonid Volvok udai uparlok upaya jan bha bat unong yalam kaliang persya ha Russia Alexei Navalny upalaklat no dangshen hapatok Ulami na Russia naduk bau Alexei usyakem nrei hagamit singihat majai ulasyak tombor hajan ka yingsa jong kabadon ha Lithuania. Kirunar kibomsim la itu kila bom da uternem ya kakali jong bat kila siat ru dakal air pensat khamat. Ki pulit ke Lithuania kidang tokit benia halor kani ke jingjang. Katanat Kampok Ying jong ke Pakistan kalau penmi ya ke hukum bahkan nom syak syuk yano ru ban lek ya kendo ya unong yalam jong ke PTI Imran Khan ubadang don mentah patok ha Adiala onom syak ru ba un penlong ya kanu ke jing yalang ha patok lani ban kren syakilat patai kubor na patok kani ke hukum kan terekam na ke benta artayo Kinong yalam jong PTI kila keren sngokia halor gani bad kila ong baka jingle ke sorkar ke bu jingmai ke jingim jong Imran Khan ka presiden jong kari India ka Draupadi Murmu ha ke jingkren jong ka ha Mauritius kala kentu ya ke samla jong kani kari bakin penjan yalade bad ka India kari ke ban sakot syaka kerdan kum kari ke balabit labiang nadong syadong
Kalau keren ya kani ha ka University of Mauritius ha ka por bakalet jengo ya kani ka school ba. Kalau kentu bagi samla jong kani gari kidei ban shim ya ka kabu ka baka India kan play ya kilat kilenti. Itu gilong gimat kublai.